dobrodošli hekeri u novi video na Insomnia Hack kanalu. Danas ću vam pokazati kako postaviti Backtrack 5 na vašem, to jest kako instalirati na Windows 7 ili Windows XP ili Windows 8, nebitno sada. Šta vam je potrebno? Znači od programa vam je potreban VMware, njega bit će link u opisu videa, Workstation, te vam je potreban Backtrack sam, znači njega ćete isto link za download će biti u opisu videa. Uglavnom neće slabo ćete ga moći naći na njihovoj stranici jer više ne pružaju podršku za njega. Te šta je sada potrebno? Potrebno je ući u VMware, to je Workstation, ići kreate nju virtual mašine, ićemo ovo prvo, te ići installer disk.iso file, te naći ćemo ga, znači u mene evo sada na desktopu. Vama ću ostaviti link u opisu videa da skinete, isti je ovakav kao u mene. Te ovdje idete Linux, te idete ovdje Other Linux 2.6.x kernel. Te idete Next, ovdje možete pisati šta god hoćete. Evo ga, idemo se na Next. A sada ovdje malo povećajte, znači kapacitet hard diska, ajmo reći, stavite na 20 GB minimalno, te idete ovdje gore. Ono prvo stvore virtual disk, Next. A sada idete ovdje customize hardware. Šta vam je isto potrebno? Znači potrebno da imate najmanje 2 GB rama, zato što ovdje trebate postaviti gigu rama, dignite na gigu rama minimalno, da bi ovo sve radilo, da bi sve bilo ok. Idemo sada finish. I evo ga, znači sad smo i postavili. Sad ćemo ovdje ići gore start i ono se sada pokreće, sam sekund. Finish it, dobro. Boot, pritisnite enter, prvo ovdje. Pritisnite prvo Ctrl G da uđete unutra, pritisnite enter, te idete na ovo prvo gore, pritisnite također enter. Evo ga sad samo čitamo, samo sekundu, da ovo uvećam se kako cijelog vidi, Ctrl Alt da izađete. To ću ovako raditi nekako, evo ovako valjda ćete vidjeti. Te sada ovdje treba upisati strtx, znači te pritisnite enter i znači sad da se učita i evo ga, znači uspješno ste postavili Backtrack 5. Evo sada ću sam vezi malo ono da vidite šta je kako. Znači preko ovog programa bit će uglavnom tutoriale kako hakovati wireless mrežu, to jeste bežnu mrežu. Ovo je samo bez eto da vidite šta sve tu ima i kako to izgleda. I eto što da vam kažem, to bilo to. Izađete iz ovog svega, idite ovdje gore, idite tu, te shutdown i to bi bilo to u ovom videu. Biće još mnogo ovako ovih videa za Backtrack vezanje za hakovanje. Uskoro ćemo uraditi video kako hakovati wireless, te otići negdje i hakovati, znači wireless, šta ja znam. I sad vam kažem, to bilo to, preplatite se naš kanal i lajkujte našu stranicu na Facebooku i šta ja znam, nabacite neki like ili komentar ako šta nije jasno ili šta već hoćete. I to je to. Vidimo se do sljedećeg tutoriala.